ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи тиловатии пайғом манзили шумост. мутобиқи нақшаи кории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, директори муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон Ҳусниддин Шарофиддиновро ба ҳузур пазируфта, роҷеъ ба ташаккул ва рушди соҳибкорӣ дар шаҳри Панҷакент андешаҳои хешро баён намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, директори муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон Ҳусниддин Шарофиддинов ва муовини ӯ Фирӯз Муҳаммад Саидзодаро дар шаҳри Панҷакент ба ҳузур пазируфта, зимни вохӯрӣ доираи густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ, ҷалби сармоягузорӣ, имкониятҳои рушди соҳибкорӣ, баландбардоштани саводнокии молиявӣ, муҳокимаи лоиҳаҳо ва ҳалли масъалаҳои тиҷоратиро баррасӣ намуданд. ҳамзамон роҳҳои пешрафти соҳибкорӣ, имкониятҳои ҷалби сармояи хориҷӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ мулоқоти имрӯзаро омили муҳими рушду тавсеяи ҳамкорӣ барои рушди соҳибкорӣ арзёбӣ намуд. дар ҷараёни мулоқот таъкид шуд, ки соҳибкорон дар соҳаҳои гуногун мисли кишоварзӣ ва содироти меваву сабзавоти тару тоза, таъсиси коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ ва монанди инҳо имкониятҳои васеъ доранд. барои амалӣ намудани ғояву лоиҳаҳо таҷрибаву дониш ва кӯмаки мутахассисони ин соҳа лозим аст. пешниҳод гардид, ки барои амалӣ намудани идеяҳои соҳибкорони ҷавон як маркази нав таъсис дода шавад. инчунин вобаста ба дастгириву пешрафти соҳибкорӣ, низоми иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ, соҳибкорӣ бо нуввон таклифу пешниҳодҳо гардида, дар заминаи меъёриву ҳуқуқӣ ба онҳо дастурҳо ва роҳнамоӣ карда шавад. ҳарду ҷониб барои фароҳам овардани рушди соҳибкориву фазои мусоиди сармоягузорӣ дар рушду густариши иқтисодиёти Тоҷикистон ҳавасмандии худро иброз доштанд. ба ҳамин мазмун дар доираи суҳбат тарафайн, раиси шаҳр ҳамроҳ бо меҳмонон вобаста ба ташкил ва ифтитоҳи филиали муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон дар водии Зарафшон ибрози андеша карданд. гузориши Муъиниса Атамуллоева ва Шоҳҳусайн Солеҳов. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо директори генералии корхонаи муштаракии Зарафшон Оян Лунао мулоқот ороста, роҷеъ ба фаъолияти истеҳсолии ин корхонаи муштарак табодули афкор сурат гирифт. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо директори кулли ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ корхонаи муштараки Зарафшон Оян Лунао ва ҳамроҳонаш мулоқот намуд. нахуст раиси шаҳри Панҷакент изҳор дошт, ки Тоҷикистону Чин шарикони ҳамаҷонибаи стратегӣ мебошанд. тақвият ва рушди муносибатҳои дӯстонаи дуҷониба ва ҳамкорӣ бо ин кишвар яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. зимни суҳбат тарафайн фаъолияти ин коргоҳи азими саноатиро мавриди баррасӣ қарор доданд. зикр гардид, ки фаъолияти корхонаи муштараки Зарафшон, ки дар шаҳраки Суғдиёни ҷамоати деҳоти Косатарош ҷойгир аст, дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноати кунонии босуръати кишвар фаъолияти пурсамар дошта нақши муҳим дорад. ҳамзамон роҳбарон вобаста ба ҳамкории қавии минбаъдаи корхонаи муштараки Зарафшон бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, ҷамъбасти фаъолияти солонаи ин коргоҳ дар соли 2025 ва нақшаҳо барои соли 2026, ҷудо намудани қитъаи замин, таъмини шароити мусоиди корӣ барои коргарон, рафти пардохти андозҳо, саҳмгузории он дар ҳалли масоили иҷтимоӣ ва монанди инҳо таҳлил гардид. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент таъкид намуд, ки фаъолияти корхонаи муштараки Зарафшон сол аз сол беҳтар гардида, бо ифтитоҳи корхонаи металлургии мисгудозӣ дар ҷамъияти дораи масъулияташ маҳдудии корхонаи муштараки Зарафшон ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ бо маоши хуб ва беҳбудии шароит барои кормандон дар рушди соҳаи саноат, ғанӣ гардонидани буҷа ва саҳм гузоштан дар корҳои ободониву созандагӣ нақши муҳим дорад.
дар навбати худ директори генералии корхонаи муштараки Зарафшон Оуян Лунао барои ҳамкории судманд ва дастгирии пайваста аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент изҳори сипос намуда қайд кард ки минбаъд низ коргоҳ ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда омодааст дар амалӣ намудани ҳадафҳои созандаи ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор бошад. зеро бо шарофати сиёсати дурбинонаи сарони ду давлати дӯсту боҳамбародар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми Чин ҳамкориҳои иқтисодию саноатӣ сол аз сол рушд намуда корхонаҳои гуногун дар кишвар бунёд мегарданд. гузориши Муъиниса Атамуллоева ва Шоҳҳусайн Солеҳов. идомаи барнома бо мақсади мусоидат ба фаъолияти соҳибкорӣ ҷаласаи навбатии шӯро оид ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар шаҳри Панҷакент баргузор гардид. ҷаласа таҳти роҳбарии раиси шӯро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. Нахуст аъзони нави шӯро аз ҳисоби роҳбарони корхонаҳои азими саноатии шаҳр, намояндагони шарикони рушд, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва соҳибкорону ҳамватанони бурунмарзӣ аз ҷумла Оуян Лунао, директори генералии ҷамъияти дорои масоидаш маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон, Го Чин Чианг, роҳбари генералии ҷамъияти дорои масоидаш маҳдуди Бруатек Тоҷикистон Майнинг Инвестмент Лимитед, Зумрад Нурматова, роҳбари лоиҳаи идоракунии ҳамгироии захираҳои табиӣ барои рушди одилона ва устувор дар водии Зарафшон, Абдушаидова, директори ташкилоти ҷамъиятии занони Шарқ, Руфатов Абдуҷалил, соҳибкори бурунмарзӣ, Юнусов Соҳибҷон, директори ҷамъияти дорои масоидаш маҳдуди Канзи Диёр интихоб гардиданд. сипас котиби масъули шӯро Муҳаммадҷон Холиқов аз натиҷаи фаъолияти шӯро дар соли 2025 ҳисобот дод. ӯ дар суханронии хеш афзуд ки нақшаи кории шӯро оид ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ барои соли 2025 тасдиқ кардашуда аз 16 банд иборат мебошад ки 11 банди он мавриди иҷро қарор дода шуда нисбати 5 банди дигар корбарӣ идома дорад. оиди масъалаи дастрасии соҳибкорон ба қитъаи замин ва мушкилоти ҳамоҳангсозии сохторҳои маҳаллӣ дар рафти хизматрасонӣ мудири бахши меъморӣ ва сохтмон Комрон Азизмуродов қайд намуд ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ 984 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифташуда бар зиёд яъне 101% иҷро гардид. мудири бахши рушди сайёҳӣ Назира Исрофилзода дар суханронии хеш афзуд ки соҳаи сайёҳӣ ҳамчун яке аз самтҳои сердаромади иқтисодиёти ҷаҳон ба шумор меравад. дар ин замина ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар мамлакатҳои ҷаҳон ба соҳаи сайёҳӣ диққати ҳамаҷониба дода барои рушди минбаъдаи он заминаҳои заруриро фароҳам меорад. ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри бостонии Панҷакент дорои мероси ғании таърихиву фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ иқтидори воқеӣ дорад. айни замон дар шаҳри Панҷакент 26 ширкати сайёҳӣ 3 меҳмонхона барои қабули сайёҳон хизмат мерасонад. дар соли 2025 зиёда аз 92 000 сайёҳ аз шаҳри бостонии Панҷакент дидан намуданд. соли 2025 соли хеле хотиримон буд, зеро бо иштироки сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон меҳмонхонаи Фариз ба истифода дода шуд. ҳоло бошад 4 меҳмонхона, 1 осоишгоҳ, боғи Абдулқосим Фирдавсӣ ва Камоли Хуҷандӣ мавриди босозӣ ва таъмир қарор дорад. боварӣ дорем ки дар соли 2026 низ меҳмони зиёде аз хориҷи кишварро бо шароити мусоидӣ фароҳам оварда шуда қабул менамоем. дар ҷаласа масъалаи дастрасии соҳибкорон ба қитъаи замин ва рушди соҳаи сайёҳӣ матраҳ карда шуда нақшаи кории шӯро барои соли 2026 ва ҳамчунин масъалаҳои баррасишавандаи ҷаласаи ояндаи шӯро тасдиқ карда барои татбиқи пешниҳоди манзур шуданд. барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, ҷалби сармоягузорони дохиливу хориҷӣ, ба иқтисодиёт истифода аз фазои муносибати сармоягузорӣ, ҷалби соҳибкорон ба корҳои ободониву созандагӣ супоришҳои мушаххас дода шуданд. дар фарҷом ба як қатор соҳибкорону ҳунармандон ва намояндагони бахши хусусӣ сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. гузориши Майсара Тилоева ва Шоҳсан Солиҳов.
در شهر پنجکент فیلیال مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان در وادی زرافشان افتتاح یافت. در پرتو دستور سپارش‌ها، اقدام‌های سازنده و دستگیری‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد صاحبکاری توجه مخصوص ظاهر می‌شود. با این مقصد در شهر پنجکент فیلیال مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفت. در مراسم افتتاح این مؤسسه دولتی رئیس شهر پنجکент عبدخالق خالقزاده، دیرکتور مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان حسنالدین شراف‌الدینов، معاون این مؤسسه دولتی فیروز محمد سیدزاده و دیگر مهمانان، صاحبکاران، نمایندگان ساحه‌های گوناگون شرکت ورزیدند. فیلیال مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان در آشیانه یکم قصر گیولوکایی واقع در محله بایمراد خالمرادov شهر پنجکент در یک فضای تنتنوی افتتاح گردید. رئیس شهر عبدخالق خالقزاده برای توجه و دستگیری رهبریت مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент عرض سپاس کرد و همزمان اطلاع داد که واقعاً تأسیس این مؤسسه دولتی در رشد صاحبکاری مخصوصاً دستگیری صاحبکاران جهان همه‌طرفه مساعدت خواهد کرد. در این مراسم خیلی خاطرمان معاون دیرکتور مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان فیروز محمد سیدزاده درباره امکانات‌های این مؤسسه دولتی به حاضرین معلومات داد. او اظهار داشت که اینجا 6 اتاق زمانوی و مجهز تشکیل یافته منبعد میتوانند صاحبکاران شهر و دهات پنجکент و در مجموع منطقه زرافشان از امکانات‌های این مؤسسه دولتی همه طرفه استفاده نمایند. او تاکید کرد که ما آماده هستیم برای صاحبکاران جوان کورس‌های کوتاه مدتی آموزشی تشکیل نموده، همچنین برای آنها سرپرستان را نیز معین می‌سازیم. واقعاً رئیس شهر بار دیگر تاکید نمود که گشوده شوی فیلیال مؤسسه مذکور در شهر پنجکент برای دستگیری صاحبکاران جوان، امکانات‌های رشد صاحبکاری، بلندبرداشتن سوادناکی مالیوی و راه و اصول‌های معاصر اداره‌کنی تجارت، ترتیب دادن بودجه، اداره‌کنی خراجات، رقمی سازی اقتصاد و استفاده با ثمر پول برای ساکنان شهر پنجکент یک زمینه خوبی را فراهم می آورد و اشتراکچیان این مراسم اطمینان حاصل کردند که صاحبکاران شهر و دهات پنجکент با کارمندان فیلیال مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان در شهر پنجکent همکاری‌های واقعاً سودمند را گسترش می‌بخشند. ضمن صحبت معاون دیرکتور فیلیال مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان فیروز محمد سیدزاده اندیشه‌هایش را چنین ارزیابی کرد. مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان سال 2018 با مقصد دستگیری و رشد صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. تا این جانب مؤسسه ما در منطقه‌های گوناگون از جمله شهر دوشنبه، وادی رشت، شهر خارو، منطقه ختلون، شهر کلاب و کانیبادان کار و فعالیت میکرد و امروز با دستگیری بیوسته روبروی از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکent فیلیال دولتی در شهر پنجکent شده شد. مقصد تأسیس خود فیلیال از آن عبارت است که ما توانیم که توسط جلب متخصصان ورزیده در ساحه صاحبکاری با استفاده از امتیازها و امکانات‌های دولتی در سمت دستگیری صاحبکاری توانیم که صاحبکاران خود میانه را با درس‌های گوناگون و موضوع‌های مهم صاحبکاری جلب کنیم، از جمله توسط تشکیل چهاربینی‌های آموزشی از قبیل ترینینگ‌های آموزشی، برنامه‌های آموزشی در سمت اینکوباسیون، اکسلراسیون جلب کنیم و توانیم که از بین صاحبکاران شهر پنجکent آینده متخصصان خوبی ساحه صاحبکاری را
интихоб кардан ба онҳо барномаҳои муҳим соҳибкорӣ омӯзонем ва тавонем ки дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои салоҳиятдори давлатӣ аз ҷумла шарикони рушд ва муассисаҳо ва платформаҳои гуногун ташаббусҳои созандаи соҳибкоронро рӯи гӯем ки коғаз биёрем ва тавонем ки соҳибкорони худи миёнаро тавассути барномаҳои омӯзишӣ қобилият истеъдоди ташкили кор ва фаъолияти соҳибкоришонро такмил диҳем. соҳибкороне ки имрӯз аз барномаҳои омӯзишии муассисаи мо гузаштаанд дар самтҳои IT, инноватсия, худи соҳибкорӣ худи миёна ва самтҳои гуногуни соҳибкорӣ аз қабили ташкили коргоҳҳои дузандагӣ, пухту паст, оройши занона ва дигар самтҳои гуногун аз ҷумла дузандагӣ кор ва фаъолият мекунанд ва дар ҳамкорӣ бо муассисаи мо онҳо тавонистанд ки аз як ҷиҳат донишҳои назариявии худро дар самти фаъолияти соҳибкорӣ такмил диҳанд, аз ҷиҳати дигар аз ҷониби шарикони рушд ки бо мо лоиҳаҳои муштараки корӣ доранд тавонистанд ки кӯмакҳои техникӣ гиранд ва оянда барои устувории лоиҳаи худ ва барномаи соҳибкории худ қадамҳои созанда андозанд. воқеан ифтитоҳи филиали муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент як рӯйдоди муҳим аст ва мо итминон дорем ки барои соҳибкорон ва онҳое ки рӯ ба рушди ин диёри бостонӣ оварданд, ин филиал ҳаматарафа тадбирҳои муайянро пешбинӣ мекунад. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. мутобиқи нақшаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, ин навбат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳотии ёрӣ сафари корӣ анҷом дод. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузоришҳои ҳамкорони мо. дар доираи сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба деҳоти ёрӣ якчанд иншоотҳои ҷашнӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар аввал раиси шаҳр толори варзиширо бо тарҳи замонавӣ мавриди истифода қарор дод. ҳангоми ифтитоҳи толори варзишӣ гуфта шуд ки минбаъд сокинони маҳалла хусусан ҷавонону наврасон метавонанд дар ин толор ба тамрин машғул шаванд. барои рушди қобилиятҳои ҷисмонӣ ва тарзи ҳаёти солим шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. раиси шаҳри зимни суханронии худ аз иқдоми ватандӯстона ва шоистаи соҳибкори маҳаллӣ Ифтихори Муталиб изҳори сипос намуда таъкид намуд ки рушди соҳаи варзиш, ҷалби ҷавонон ба машғулиятҳои ҷисмонӣ ва фароҳам овардани инфрасохтори муосири варзишӣ аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. устоди варзише ки дар ин толор ба ҷавонон тамрин медиҳад, солҳои зиёд дар давлатҳои хориҷа фаъолият намуда таҷрибаи ғанӣ барои пешбурди соҳаи варзиш дошта. мегӯяд имрӯз зиёда аз 60 нафар барои машғул шудан ба варзиш назди мо омада, ҳатто аз деҳаҳои ҳамсоя мехоҳанд бо мо бипайванданд. ман устози варзиш аз ҳамин деҳаи ёрӣ намуди варзиш карате кёкушинкай стили японӣ чанд сол боз ҳамиҷа дар федератсияи Россия тренерша кор кардам, омадам ки ватани худро обод кунам. ана бача омадагӣ бисёр талабдоро бисёр деҳат қишлоқи ҳамсоя даъват каростем биё гуфта шояд мегӯям кушоем инҷа мебиём ниҳоят талабдор бисёр ҳозир 50-60 нафар тайёр ба қарибӣ дар чӣ будем Арабистони Саудӣ чемпионат ҷаҳон буд, гапзанон кардем, ҳамҷа иҷозат додан барои кӯшидан дар ҷаҳонӣ худохоҳ соли оянда уже ҳамҷа иштирок гирифт ҷаҳонӣ. барои ки ман худам тайёр шудам, ҷо надоштам. раҳмат ҳамин шахсияте ки тайёр кард, яъне шахс тайёр кард, мо истифода гузоштем барои мардуми ҷавонон. Ифтихори Муталиб аз ин амали худ қаноатманд набуда мехоҳад ошёнаи якуми биноро низ барои дӯстдорони бозиҳои варзиш омода намуда ба истифода диҳад. мо тасмим гирифтем ки дар деҳаи ёрӣ худмон як толори варзишӣ бар ҳаво кушода намуда ҷавонон ҳама ин нияту орзу ба оянда насли наврас биёянд, машқ кунанд, рӯ ба варзиш биёранд, аз беҳуда гаштан, аз чӣ ягон мурод ҳосил намешавад, биёянд маҳкодор барои халқи, барои насли навраси Тоҷикистон аст. дар оянда нақшаҳо ҳаст, якум этажи толорро тенниси рӯи миз, бильярдни стол монда, ҳамаи ният, ҳамаи нақша барои насли наврас, барои ҷавонони деҳаи зебоманзар ва берун аз деҳа
ورزشکارا بیایند مشق کنند پرچم تاجیکستان رو بلند در جمهوری و بیرون از جمهوری بردارند. رئیس شهر جهت هرچی زودتر به انجام رسانیدن کارها و آماده نمودن جوانان به مسابقه‌های ورزشی سپارش داد. همزمان در این سفر در دهات یوری یک مرکز سودایی زمانوی به استفاده داده شد. آن از جانب صاحبکار جاوید عبدویف ساخته شده. در مرکز سودایی مذکور 4 نفر به کار دائمی تامین گردیدند. عبدخالق خالقزاده ضمن بازدید قید نمود که به مردم صافدلانه خدمت نمایند و به صفت مال و محصولات اهمیتی جدی دهند. اینچنین 2 مغازه و یک سرتراشخانه زمانوی نیز در این سفر مورد استفاده قرار داده شد که مجموعاً در آنها بیش از 15 نفر با جای کار دائمی تامین شدند. مغازه‌ای که صاحبکار ایرج جلیلوف ساخته است 4 نفر را با جای کار تامین نموده برای در مغازه به فروش گذاشتن مال و محصولات خودی وظیفه دار گردید. 4 نفر با جای کار تامین کردم. میخواهم در آینده با من اینجا دوم اتجاش ارتل دوزندگی به استفاده تیم. عبدالملک زاده از همین دهه یوری هستم که با امروز با سرداری اکی ایرج جای کار تامین کردن ما را یک 4 نفر همین مغازه با سرداری همین کس همین مغازه کشیدیم که به خلق خدمت کرده با نرخ‌های دسترس همین سودا کرده مردم تامین نماییم. ضمن بازدید از این انشاءات‌ها رئیس شهر به صاحبکاران محلی توصیه داد که سطح و صفت خدمت رسانی را بلند برداشته فعالیت خود را مطابق به طلبات اهالی به راه مانند. در ادامه با ساکنان صحبت آزاد دایر نموده عهده‌داری‌های ایشان را در تربیت درستی کودکان و نورسان، استفاده ثمرناک زمین، ذخیره محصولات غذایی برای هر یک عائله تاکید نمود. توسط دستگیری و امتیازهایی که حکومت مملکت مقرر نموده است، حالا طلبات بازار داخلی به تخم مرغ و پره تامین کرده می شود. در همین راستا در دهه مینگدانه دهات یوری در جای سابق بینای فرمه چارواداری صاحبکار مفتاح نرزیف برای پرورش تا 200,000 سر مرغ بینا می سازد. در اینجا اینچنین پرورش مالی کلان نیز براه مانده می شود. رئیس شهر پنجکند عبدخالق خالقزاده در جریان بازدید به صاحبکار تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده دادن فرمه دستور داد. همزمان رئیس شهر در دهه دشت قاضی دهات یوری از فرمه چارواداری صاحبکار مسرور سوریف که 50 سر چاروای خوشزاد به پرورش گذاشته شده است دیده نمود. با صاحبکار برای زیاد نمودن سرشماری چاروا که خریداران دائمی دارد سپارش داده شد. گزارش مرتبه رحمان و وش حسین صالحов. تطبیق 10 ساله نوی بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 و دیگر تشبس‌های شایسته سطح جهانی پیشروی ملت. محترم امام علی رحمان در مسئله آب و اقلیم همیشه از جانب جامعه جهانی و سازمان‌های با نفوذ بین المللی پشتیبانی می‌یابد. تامین آب تازه و آشامیدنی به ساکنان و حل مشکلاتی در این سمت جای داشته، ادامه تطبیق تشبس‌های شایان رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بوده. آن مرحله به مرحله عملی کرده می شود. این است که صاحبکاران شهر پنجکند نیز تلاش دارند تا این تشبس‌های رهبریت عالی کشور را تطبیق نموده و برای آبادانی دیار خود کوشش نمایند. از ضمن سفر به دهات یوری رئیس شهر پنجکند عبدخالق خالقزاده 2 چاه عمودی برای آب نوشاکی را در محله فشون و روات دهه یوری مورد استفاده قرار داد. ذکر گردید که چاه عمودی با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و صاحبکار میرزایف اسرار با مبلغ 600,000 سومانی بنیاد یافته بیش از 200 خواجگی با آب تازه آشامیدنی تامین می گردد. من مرزا ابرار یکی از صاحبکاران جماعت دهات یوری من همین 2026 رو تصمیم گرفتیم که ای پدر مادرم و نیتی خانه خدا را داشتم گفتن که اول یا آبادی شروع برای جماعت برای مردم تاجیکستان کنیم. من همین آرزو کردیم همه روزا خدا نصیب من آب برو بریم و چطوری 170 متر من آب برو ما 500 نفر اهالی میرسد. این آبادی سماتی آب برو ما داد و تشبسی صاحبکار و برادران ما میرزایف همین کارا و عهده خود گرفتیم. من خدا شکر برو ما داد ما رحمت هم دیدستیم
برای آبادی همین دیاری یوری نیاتی گرمخانه رو داریم زیاده از 10 هکتار گرمخانه امروز وعده کردیم خدا خواهد همین هم تا 2028 به اتمام میرسونیم با دوش خود ما میگیریم فکر کنم از آن جمله میرزیفو چاهی عمودی با استفاده از چقوری 105 متر دسترس شده به اطلاع مسئولین در یک ثانیه امکان استخراج نمودن 25 لیتر آب را دارد. رئیس شهری پنجکن تاکید نمود که این روند از تدبیرهای عملی حکومت جمهوری تاجیکستان بهر دسترسی اهالی با آب نوشابه تازه به حساب رفته از مسئله‌های مهم اجتماعی و سالمی اهالی محسوب می‌یابد. چطوری صاحبکار هنگامی صحبت با ما قید نمود پدر و مادری او می‌خواستند برای زیارت خانه خدا بروند ولی اهل عائله سرجم شده و این مبلغ را برای آبادانی دیار صرف نمودند و در آینده نقشه دارد که مساحت کلان زمین را گرفته در آنجا گرمخانه بنیاد نماید و بهر آبادانی شهر پنجکن سهم گذاشته باشد. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالح. ساحه معارف یکی از ساحه‌های مهم و پیشبرنده جامعه بوده همیشه به توجه و دستگیری نیاز دارد. به همین خاطر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام هر ساله خویش به مجلس عالی کشور به این ساحه اهمیت بیشتر می‌دهند و طلب می‌کنند که در سراسر جمهوری جهت رشد ساحه معارف چاره‌بینی‌ها صورت گیرند. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن تحت رهبری رئیس شهر عبدخالق خالقزاده امروز در شهر و دیهات برای رشد این ساحه همه چاره‌های ضروری راه‌اندازی شده ایستاده است. ضمن سفر به دهات یوری رئیس شهر از جریان کارهای ساختمانی و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی دیدن نمود. او سراول از جریان ساختمانی 16 صنفخانه علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 57 در دهه یوری دیدن نمود. ضمن بازدید ذکر گردید که صنفخانه‌های علاوگی که از جانب صاحبکاران و شخصان وطن دوست بنیاد می شود برای فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیت مساعدت خواهد کرد. در ادامه سفر کاری عبدخالق خالقزاده از بنیاد جایهای نشست برای ورزشگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 دهه یوری جماعت دهات یوری دیدن نموده برای آبادانی یک گوشه مؤسسه به سهامداران آن اظهار منتداری نمود و برای تعمیر و به شرایط معاصر جوابگو نمودن ورزشگاه مکتب مسئولین را موظف نمود. رئیس شهر قید نمود که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن برای دستگیری آنها همیشه آماده است و برای تجدید ورزشگاه مذکور صاحبکاران را دستگیری می نماید. اینچنین رئیس شهر از رفت ساختمان بینایی نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 116 واقع در دهه روزی آبناک دهات یوری شناس گردید. اطلاع داده شد که با انجام یافتن کارهای تعمیر و نوسازی صنفخانه‌ها، اتاق‌های کاری و انفراساختاری مکتب به طلبات معاصر مطابق گردانیده می شود که برای بلند برداشتن صفت تحصیل زمینه مساعد فراهم می‌آورد. ضمن شناسایی با رفت کارهای ساختمانی به پودرچیون جهت انجام سری وقتی و صفت بلند انشاءات‌ها دستور و توصیه‌های مشخص داده شد. رئیس شهر در ادامه سفر کاری خود به دهات یوری نفران دارای معیوبیت داشته را عیادت نموده از حال زندگی ایشان دیدن نمود. ضمن عیادت رئیس شهر ابراز نمود که حفظ اجتماعی معیوبان از جمله شخصان دارای امکانیتشان محدود یکی از سمت‌های مهم و اساسی سیاست اجتماعی دولت و حکومت مخصوصاً اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حساب می‌رود. در این سمت نوابسته از عید و جشن‌ها کارهای مهم و نظررس انجام داده برای دستگیری قشر نیازمند جامعه تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. عیادت شدگان از دستگیری و غمخوری‌های دائمی رهبریت کشور به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر اظهار سپاس و منتداری خود را بیان نمودند. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالح.
аз тарафи роҳбарият ва кормандони прокуратураи шаҳри Панҷакент дар самти сарфаи нерӯи барқ силсилаи мулоқоту суҳбатҳо бо дастрас намудани варақаҳои иттилоотӣ идома доранд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. дар доираи супоришҳои хаттӣ прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокуратураи вилояти Суғд аз тарафи кормандони прокуратураи шаҳри Панҷакент ҷиҳати сарфаи нерӯи барқ, пешгирӣ аз ҳодисаҳои худсарона, истифода бурдани нерӯи барқ, сари вақт пардохт намудани маблағҳои он ва дигар талаботҳое ки ба соҳаи барқрасонӣ марбут аст, ёрдамчиёни прокурори шаҳри Панҷакент Назаров Хушнуд ва Саидзода Раҳимҷон дар кӯчаҳои шаҳри Панҷакент бо мардум мулоқотҳо ороста аз онҳо даъват карданд ки ҳатман дар ин фасли зимистон барои сарфаи нерӯи барқ тамоми имкониятҳоро сафарбар намоянд. мавриди зикр аст ки ба шаҳрвандон, роҳбарони ташкилоту корхонаҳо аз тарафи кормандони прокуратури шаҳри Панҷакент варақаҳои иттилоотӣ таҳти унвони матбуъатҳои сарфаи нерӯи барқ тақсим ва дастрас карда шуд. дар навбати худ шаҳрвандон зимни мулоқот барои ин иқдоми роҳбарияти прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, прокуратураи вилояти Суғд ва прокуратураи шаҳри Панҷакент арзи сипос карданд ва изҳор доштанд ки дар доираи ин тадбирҳои маърифатию иттилоотӣ барои сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ ҳаматарафа мусоидат мекунанд. тадбирҳои риоя намудани талаботи сарфаи нерӯи барқ, пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғайриқонунӣ дар ин соҳа таҳти назорати бевоситаи прокуратури шаҳри Панҷакент қарор дорад. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.